خرجوا ديال بركان، ياسين بونو ديال الهلال السعودي، ومدين الخرار ديال رجاء كازابلانكا. Les défenseurs, Mousser Mazraoui, Manchester United, Mohamed Chibi, des Pyramides, Anajol Yannick, des Nejma Saoudi, Adam Assina du Torino, Naïf Agar de l'Olympique de Marseille, Ranem Seiz del Stade Qatari, Anas Salahaddin du PSV Eindhoven et Youssef El Amri des Raja. Les milieux de terrain, Azzi Minahi Girona, Espagne, Villar Khanous de Stuttgart en Allemagne, Nail Alaoui de l'AS Roma Italie, Sofiane Amrabat du Betis de Séville, Oussama Talgalin Feyenoord de Rotterdam, Hollanda, Ismail Sebari PSV Eindhoven Hollanda, Elias Bensrer du Bayern Leverkusen. Les attaquants, Brahim Diaz Real de Madrid, Ilyas Akhoumach du Villarreal, Soufiane Rahimi L'Ain Emirati, Youssef Nasseri Fenerbahçe, Hamza Gamen du LOSC, Ayoub Kahbi Olympiakos, Abdel Samad Zelzouli Betis de Séville, Shamseddine Talbi Sunderland et Sofiane Diop de l'OGC Nice. Donc voilà la liste pour ce stage.